Bore da, a gadewch ni droi at emyn 76, hymn number 76. Mae Duw yn llon pob cle, presonnol am hob man, y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd I rando cri, nesau at Dduw sydd dda I mi. 76. The first reading this morning is taken from the book of Exodus, chapter 20, and verses 1 to 17, the 10 Commandments, y deg gorchamin. Clefarodd Duw yr holl eiriau hyn, a dweud, my fi yw'r arglwydd dy Dduw, ath arweiniodd allan o wlad yr Aifft, o di caethiwed. Na cymedd dduwiau eraill ar wahân I mi. Na wyna I ti ddelw gerfiedig ar ffurf ddim sydd yn y nefoedd uchod, na ddeiar isod, nac yn y dôr, na dan y ddeiar. Nac amgryma iddynt na'i gwasanaethu, oherwydd yr o'i fi, yr arglwydd dy Dduw, am ddiw ei ddigeddus, yr oedd yn cosbi'r plant am ddrygioni'r rhieni, hyd y drydydd a'r bedwarydd genhedlaeth o rai sy'n fy nghasau. Ond dangos trigarodd I filoedd o rai sy'n fy ngharu ac yn cadw fy nwchmanion.
Na cymer enw'r arglwydd dyddiw yn ofer, oherwydd ni fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieog y sawl sy'n cymryd ei enw yn ofer. Cofia'r dydd Saboth yw gadw yn gysegredig. 6 diwrnod yr oed ti weithio ac y gwneud dy holl waith, ond mae 7fed dydd yn Saboth, yr arglwydd dy Dduw. Na wna ddim gwaith y dydd hwnnw. Ti, nath fab, nath fech, nath was, nath forwyn, nath anifael, na estron sydd o fewn dy birth. Oherwydd mewn 6 diwrnod, y gwnaeth yr arglwydd y nefoedd a ddeiar, y môr a cyfan sydd ynddo. Ac ar y 7fed dydd, fe ophwysodd. Am hynny, bendithiodd yr arglwydd y dydd Saboth a'i gysegri. Anrydedda dy dad ath fam, mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r arglwydd yn ei roi i ti. Na ladd, na odyneba, na ladrata, na ddwg gam dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Na chwenwych di dy gymydog, na'i wraig, na'i was, na'i forwyn, na'i wch, na'i asyn, na dim sydd eiddo ith gymydog. And then from the New Testament, from the Gospel of Matthew, chapter 22, and verses 34 to 40, the greatest commandment. Clywodd y Phariseaid iddo roi taw ar y Sadwciaid, a daethynt at ei gilydd. Ac I roi prawf arno, gofynodd un ohonynt, ac ynte yn athro gyfraith, athro, pa o chamyn yw'r mwyaf yn y gyfraith? Dywedodd Iesu wrtho, car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ath holl enaid, ac ath holl feddwl. Dyma gochamin cyntaf a'r pwysichaf, ac y mae'r ail yn debyg iddo. Ca dy gymydog fel ti dy hun. Ar y ddau o chamyn hyn, y mae'r holl gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu. A gadewch I ni droi at emyn 819, 819. O am awydd cryf I feddu, ysbryd pyr, yr addfwyn Iesu. Ysbryd dioddef am hob adfyd, ysbryd gweithio drwy fy mywyd. O am ysbryd cario beichiau, a fo'n llethu plant gofidiau. A fy ngeiriau am gweithredoedd, bydded delw lan y nefoedd. 819.
Gweddiwn, let us pray. Ein tad yr hwn o'i tan y nefoedd, mae'n ddymuniad gennym yn ystod y munud nesaf i sgwrsio â thi mewn gweddi. Diolch dy fod yn Dduw sydd bob amser yn barod i rando arnom. Ein braint heddiw yw plygu ger dy fron mewn addoliad, gan ddiolch i ti am dy gariad ath ofal. Wrth glywed y newyddion bob dydd, rydym yn gweld y roegiadau sydd yn ein byd. Roegiadau economaidd rhwng y rai sydd â digon a rai sydd heb ddim. Roegiadau hiliol, crefyddol a cymdeithasol, a roegiadau gwleidyddol sy'n dal i fod yn acos ryfeloedd gweidlyd. Gofynnwn i ti ein hatgoffa arglwydd, ein bod yn rhan o un teulu mawr yn y byd. Ac mae dy ddymuniad di yw ein bod yn cael ein clymu a'n gilydd gan ysbryd cariad. Cofiwn dy fod yn galw pobl o bedwar ban y byd i fod yn un ac yn ddedwydd yno ti. Ein bod yn dod o deuluoedd gwahanol, o gefndiroedd gwahanol, a bod ein hamgylchiadau yn wahanol. Diolchwn am yr amrywiaeth, a bod gan bob un ohonom gyfraniad unigryw i'w wneud, un cymdeithas ac un byd. Rydym yn dyheu am weld byd sy'n fwy gyfartal. Byd lle mae gan bawb cyfle i gyfrannu yn llawn i fywyd ac i gyflawni ei llawn potensial. Helpa ni i sefyll ysgwydd yn ysgwydd a'n gilydd, gan wynebu'r un cyfeiriad a cyfleidio'r un weledigaeth, i anghofio'r gwahaniaethau sydd rhyngom, ac i sylweddoli o'r newydd ein bod wedi ein creu yn gyfartal ac wedi ein creu am reswm, sef i gyfrannu at fyd sy'n byw â gariad ac mewn heddwch. Helpa ni i bachu ein gilydd a ro i ni ras yn ein hymwneud a'n gilydd. Ac yn awr, gadewch i ni gadw ysbaid o dawelwch i feddwl am y rai sydd yn arbennig yn ein gweddiau y bore yma. In a few moments of quiet prayer, we bring to God's love those who are especially in our thoughts, particularly those who are unwell and those who mourn the loss of loved ones. Cyflwynwn y weddi hon yn enw Iesu Grist ein harglwydd, a'n dysgodd i weddio drwy ganu gweddi'r arglwydd.
Good morning all, bore da a chroeso i'r oedfa. A mae'n hyfryd gweld ffrindiau wedi ymuno fewn â ni y bore yma. Ewn ni am ddweud croeso arbennig i'r parchedig Richard Brunt. Does dim angen i fi gyflwyno fo, mae'n ffrind yr eglwys mae o, yma'n aml iawn yn cefnogi ni, ac mae'n wyneb cyfarwydd yn fwyafrif ohonoch chi. I rai sydd ddim yn gyfarwydd, mae yn wneudog yr eglwysi Methodistiaid yma yn Llundain. Ond diolch yn fawr iawn, a ni'n edrych ymlaen i glywed eich neges y bore yma, Richard. Will, llawer o ddiolch i ti am dy gyfraniad ar yr organ, ni'n gwerthfawrogi yn ôl yn Harfer. Just to say, now we've started the summer, and so there will be no evening service, no midweek service here until September. However, the organ recital will be happening in August, so no evening service here tonight. Next week, we will have the parchedig Jeff Thomas from Ealing taking part. He was formerly at Aberystwyth, but do come and listen to him next Sunday morning. Hefyd, ni nawr yn mynd i ddod o hamgylch i dderbyn eich casgliad, a wedyn, please do come downstairs and join us for a cup of tea and a chat. Diolch yn fawr iawn, Marian, am y croeso cynnes y bore yma. Dwi'n falch iawn o fod yma gyda chi. A gadewch i ni ganu emyn 855, 855, o arglwydd grasol trigger ha a symud bla y gwledydd, da'r ostwng falchde calon dyn a nwydau'r blin o thrymudd, a disg genhedlwydd byd o'r bron, I rhodio yn isel gerd y fron, yw'r union bydd arweinydd. 855.
Wel, roedd yn hyfryd treulio ychydig o ddyddiau yn Tregaron yn ddiweddar. Roedd y tywydd ar ei orau, a wnes i fwynhau taith gerdded ar draws y gwrs a'r cyfle i weld harddwch byd natur. There are excellent information boards in Tregaron introducing the town and its surroundings, including, of course, the 17th century Talbot Hotel and the story of Jumbi the elephant, who came to Tregaron with the circus and sadly never left Tregaron. According to an article in the Cambrian News in 1840, the chapels of Tregaron were empty on the day the circus visited the town, with everyone lining up to see Jumbi the elephant and the other exotic animals from the circus. The story of Henry Richard, the Apostle of Peace, a famous son of Tregaron, whose grave we recently visited in Abney Park Cemetery during Ras y Capelli, is also displayed. And the information board notes that as a pillar of the temperance movement, Henry Richard's statue naturally has his back to the Talbot Hotel. Another information board introduces Cwrs Caron, one of the largest actively growing raised bogs in Britain, with peat up to 10 metres deep. And one of the highlights of my recent trip to Tregaron was walking along the boardwalk of Cwrs Caron, with the bird hide and the peaceful view of the landscape and wildlife. Yr oedd hefyd yn fraint fawr pregethu yng Nghapel Bwlch Gwynt Fore Sul a Zower y Mynydd yn y Prynhawn. Trist oedd gweld bod yr holl goed o flaen Zower y Mynydd wedi chwympo mewn storm yn ddiweddar. Ond mae'r awyrgylch arbennig yn parhau. Yr awyrgylch llawer ohonom yn cofio ei brofi pan oedden ni yno yn ostod Eisteddfod Tregaron yn 2022. And now we're on the threshold of the National Eisteddfod this year, and every good wish to Cork Llundain and everybody who will be taking part. Wel, fel rydych chi'n cofio, mae yna adnod o'r Beibl wedi ei ffeintio ar y wal y tu ôl i'r pwlpid yn Zower y Mynydd. Duw cariad yw. God is love. From the first letter of John, chapter 4 and the 8th verse. Ac yn wir, mae yna lawer o'n capeli gyda'r adnod o'r Beibl wedi ei ffeintio ar y pared. Pan oedd yn tyfu lan yn Gwlad y Haf, roedd yna lawer o eglwysi yno gyda geriau o'r 10 Gorchamyn wedi ei peintio ar fyrddau pren ar waliau yr Eglwys. A rwy'n cofio ei darllen yn ystod y gwasanaethu. It was quite a challenge reading those long words from the 10 Commandments and trying to decipher the gilded script. Mae 10 gorchamion yn cwmpasu pob agwedd ar fywyd. Perthynas teulu, pach tuag at fywyd ac eiddo,
a phwysigrwydd, gair a gweithred. The Ten Commandments encompass family relationships from our immediate family to the worldwide family. They focus on respect for everyone and everything, and they foster God's love to all in word and deed. I was fortunate to go to Tregaron in June, and then a few weeks later, once again in glorious weather, to Llandudno for the General Assembly of the Presbyterian Church of Wales. I stayed in the Esplanade Hotel on the prom, and I walked out to Happy Valley before the meetings in the morning, and I enjoyed a lovely dinner recommended to me here from Castle Street in a restaurant called Home Cooking with Welsh lamb. And during the assembly, the Reverend Eleri Edwards, Manchester, who was a missionary in Madagascar for many years, spoke very movingly about her journey through life in mission and in prayer. She referred to the period after the Second World War when she started her career as a teacher. Awgrymodd Eleri y byddai geiriau hyn o Efengel Ioan yn briodol i'r cyfnod optimistaidd a gobeithiol hwnnw, mwyn iddynt oll fod yn un, words from John's Gospel, that they may all be one. Yr oedd Eleri o'r farn, y crisialwyd ysbryd y cyfnod hwn yn egwyddorion eisteddfod rhyngwladol Llangollen. Fe roddodd egwyddorion yr eisteddfod fynegiant byw i'r awydd i sicrhau heddwch ac undeb ar ôl y rhyfel. Well, in such an uncertain world, it can be difficult sometimes to hold on to that spirit of hopeful optimism. And yet, we are at our best as hopeful people who can dream of a better tomorrow. Ac wrth raidd y freuddwyd hon, mae perthnasoedd deuluol, nid yn unig perthnasoedd o ran gwaed, ond perthynas hefyd o fewn teulu yr Eglwys, teulu y gymuned leol, teulu ein genhedl, a theulu y byd. Cyflwynodd y parchedig Eleri Edwards ei darlith gyda geiriau cân sy'n weddi berthnasol i bob un ohonom. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Heddwch a ddeiar lawr gan ddechrau fy nghalon i. Heddwch a ddeiar lawr yr hedd a fyriadwyd i ni. A Duw yn dad trigarog, brodyr oll im ni, cerddwn oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni. Dechrau yng fy nghalon i, a dechrau y foment hon. Ar hyd fy nhaith drwy'r byd, rwy'n addo yn ddwyths a llon i greu bob munud a byw bob munud mewn hedd a harmoni. Heddwch a ddeiar lawr gan ddechrau yng fy nghalon i. The hymn is a prayer for peace throughout the world and helps us to remember that peace begins near home
in our own hearts, in the hearts of those who are near and dear to us, and in our neighbourhoods. I know that this has always been important in Castle Street, in the work you do and have done through the years in supporting the homeless with St Mungo's, for instance. Mae perthynas teulu yn ganolog i'r deg gorchamin, ynghyd a parch tuag at fywyd ac eiddo. Roedd un o aelodau ifanc ein capelu yma yn Llundain yn treulio diwrnod gyda'i nain a'i daid yn ddiweddar, a gofynnodd am ddarn o bapur a beiro, ac aeth ati am beth amser yn meddwl ac yn ysgrifennu. Daeth yn ôl gyda'i fersiwn ei hun o 10 gorchamin, a ysgrifennodd o'i ben ei hun heb i neb ei gymell. A rwy'n credu iddo fod yn graff iawn a hoffwn ei rannu ei ochmynion gyda chi. Here then is his own version of the 10 Commandments by a 12-year-old member of our Sunday schools here in London. Be kind. Kindness is the best. You must be kind to everyone. Remember. You must always remember and never forget. Animals. Don't play rough with animals. Even if you're bored, treat them with kindness. Respect. Never be mean or rude to people, and treat them with respect, even if you don't like them. Food. Always eat healthily and have a balanced diet. Posture. Always have a great posture. Listening. Make sure you always listen to others. Patience. Patience is important. You must never rush. Plant life. Treat plants so that they grow happily and never destroy them when you're bored. Love. Love everyone. Yourself, your family, and friends, always. Mae'n cynnwys y gair parch ddwywaith, ac mae parch yn egwyddor sy'n redeg drwy ei fersiwn o 10 gorchamin. Over the years, I've attended some memorable and inspiring services and meetings here in Castle Street. Most recently, the excellent services and meetings of the Undeb y Bydyddwyr when Rob was installed as Clwydd. They were really uplifting meetings that inspired us all. One of the services in Castle Street, which will always remain with me, was the service when Rowan Williams preached here in Welsh. And in an address on the theme of respect, which he gave at Church House in 2005, Rowan Williams says that respect is a well-travelled and flexible word. He goes on to say this, and I think this is very important. He goes on to say that respect is to do with an attitude that enhances everyone's world, that guarantees for everyone an adequate level of attention so that they don't have to struggle for it all the time. Such respect is at the heart of the 10 Commandments. That respect recognised by Rowan Williams and by the young member of our Welsh Sunday schools is for everyone and everything.
perthynas teulu, pach, tuag at fywyd ac eiddo. Ac yn olaf, pwysigrwydd gair a gweithred. I'm reading a fascinating book at the moment by John Eglwys. He's a New Statesman columnist and a regular on podcasts such as Paper Cuts. And he's also a frequent contributor to the Big Issue magazine and the Guardian newspaper and assorted publications. And the title of his book, which I picked up in Waterstones, is A History of the World in 47 Borders. The stories behind the lines on our maps. And his chapter on the Iron Curtain and the division of Berlin was especially interesting, I thought. He says that the division of Berlin, Germany, Europe, and the world into two rival blocs following the Second World War is arguably the most important border of the 20th century. And he goes on to say that he didn't visit Berlin until more than 15 years after the wall came down. But this story, he says, unlike most in his book, feels personal to me all the same. I was 9 years old, he says, when the Berlin Wall fell. And even at that age, it felt like the end of an era. That wall had stood my whole life. The division of Germany into East and West felt as natural a feature of the world as the division of Italy and France. It was nothing of that sort, he says. The wall hadn't even stood for that long, less than 30 years, less time than has now passed since it fell. And this is what struck me when he says, if you grow up with a border, it's easy to assume it's as natural and as eternal as the mountains and the seas. And that it was consciously and deliberately designed, perhaps only a few years before you entered the world, does not easily occur to you. And his analysis made me reflect upon some of the borders which we consciously and deliberately design, not all of them for the good, and some of them so harmful and so damaging. And then, to return to that optimistic and hopeful note, the message of God's love in Jesus Christ our Lord, due cariad you, reaching beyond borders and overcoming barriers, crystallized in the teaching of Jesus. In the words of Frederick Faber, for the love of God is broader than the measure of our mind, and the heart of the eternal is most wonderfully kind. Or in the words of Charlotte Elliott, just as I am, thy love unknown has broken every barrier down. Fel pob ysgrythur, mae angen dehongli deg gorchamin mwyn ei deall a'i defnyddio. Mae ein dealltwriaeth ni o'r gorchmynion wedi ei llwio gan rannau eraill o'r Beibl, ac yn arbennig gan fywyd, gweinidogaeth ac addysg Iesu. Ac yn ein darlleniad o Efengyl Matthew, dysgodd Iesu
Mae'r gorchamin mwyaf yw caru. Caru yr arglwydd dy ddiw, ath holl galon, ath holl feddwl, ac enaid, ac holl nerth, a caru dy gymydog fel ti dy hun. Mae'n amlwg o stori y Samariad tregarog, y mae Iesu yn ei hadrodd, nad caru ein hanwyliaid yn unig a ddylem, ond caru pawb y mae Duw yn ei dwyn ar draws ein llwybr. Meddai'r archesbog John Semtamu, the retired Archbishop of York, everyone is special to God, and it's vital that we show God's love in practical ways. Tybed, ydych chi'n cofio cael eich derbyn ac croesawu fel aelod o'r capel? Roedd fy ngwasanaeth derbyn i yn Gwlad y Haf yn yr Eglwys yn North Petherton. Rwy'n cofio bod naid am nain yn falch iawn o hynny, oherwydd bod fy naid wedi gweithio fel pobydd yn North Petherton. He carried on making wedding cakes well into his 90s, and I still have the Bible that my grandparents gave me on that day when I was welcomed as a member of the Church of the Lord Jesus Christ. Ac un o'r addewidion yn gwasanaeth derbyn yr Eglwys Anglicanaidd yw, will you seek and serve Christ in all people, loving your neighbour as yourself? Our ymateb, with the help of God, I will. Byddid I Dduw ein cynorthwyo mewn gair a gweithred I geisio a gwasanaethu Crist ym mhob person ac I garu ein cymydog fel ni ein hunain mwyn ei enw. Amen. A gadewch I ni droi at emyn 867, heddwch a ddeiar lawr gan ddechrau am fy nghalon I. 867.
A gadewch ni ddweud y fendith gyda'n gilydd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a cymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.